Biyag ken katawa. Umuna nga paset. Makasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biyag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amirisan ket pakadawan met iti adal, ket mailinteg dagiti killo a kapanunutan. Kastala ti biyag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biyag! Ket itagagayem, adtoy manen ti may sapay apakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagparamag ti kwarta, asan met anagtaod ken ka. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Nanang, tatang, agbayad akmanon iti matrikulak inton umay alawas. Pasensya kayon nanang, tatang. Kayat ko nga iti makalpas iti panagadal ko. Iso nga anusan dak ko maapagadalan. Ay, anyan aya. Sa apay lima ka ti tarungken sitaw nakong. Wan nga raw. Ay, anyan aya. Mailumlum tayon iti utang. Basit lang nga anusan, nanang, tatang. Makaturpusak ton. Umadan iti panagturpos ko. Mala, padasan mi ti agdiskitar anak ka. Padasak ti umutang ka ni kumparek asimaw. Sigay, tapadasak mati umutang iti maestra kabsat kaw. Ano sandak apagadalan, nanang, tatang. Tano makaturposak, kat adan natalgad apanggadak, syakto timang biyag kada kayo. Ay, rumbang lang ah. Adong ti regregat mi kan ka. Rumbang lang agsubalit kantaw. Tapno adamot agas ti bambanog mi anak ka. Ay, pasensyakan pari minsaw Tawan ti kwartak ito. Tanay, kagap-gapok iti doktor. Ay, sayang. Kunak no anda kwarta amparay. Agsakit ka magayam. Uwan nga raw na. Nairan-ranamot pare. Iso apasensyakan Ay, pagutangak nga tanaya. Nay, ada nagpintas ako tsaya nagsardeng iti batog yo paray. Asino ti akin lugan iti dayta? Ay, tayo kwa paray. Tayo agpapautang iti porsintuan. Di ta kaaruba ti gagara na. Agpapautang paray? Uwan paray. Ay na, dakil ti porsinto na. Ay, urayan. Ay, mabalin ko siguro ti umutang niya. Uwan hanggang kas itinakunakaw. Dakil ti porsinto na. Sa nabalay. Uray ta dandanimot agturpuson di anak kaw. Ay na. Mabiitin paray. Ay, sige ta kasaritak manday tang agpapautang. Malasong rekasar. Anyat nagan mo itayain. Andi, tata. Ay, Sir Anday. Malasong reka. Ano samto'y balay may tamarmarban. Maminsan la atodo na itinapiksa. Marban to'y balay may. Ang pumintas tao. Ano makatorpos ti anak may. Ket madan itinapintas at trabaho. Ay, agbalinto a mansyon da itaw. Uwan gayam. O regis mil ti utangak, sir. Kwa, tata, anya nga iti maikulateralyaw. Adda ka di titulo to'y lote kan balayaw? Ay, awan, sir. Tasaan mi adaga na ito'y. Daga iti kakabagyak. Anya?
Adda ka di tarakan nyo nga animal? Baka, wenno, nuang, kasjay. Ay, awan, sir. Tayag sarot akal din ko ati adda. Isunti ikulateral kao. Inayon kumutayin, day tayag karakrams nga asaw. Awan tata, lading itak. Ngam saan niya umdas da kita ak collateral mao? Ay, anya ayati ikulateral kao. Ay, amo kun, sir. Adda gayam maikulateral kao. Ang madamag ko man, sir. Baro ka kadipay. Ay, wen, tata. Ay, gusto nga ron. Mayat, sir. Mayat launay. Iso ni Ana, sir. Inapintas nga anak ko. Hi, nice meeting you, Ana. Kastamat, sir. Ay na, jak lang pagarop. At dagayam na pintas nga anak yo, tata. Ay, siyempre, sino pa'y kumatimalaan na nga, no sana siyak. Sabagay mo't kiti, tata. Mala, panawan kayo pa'y, Tainak man mangisagana iti merienda tayo. Ay, siya ko, Ay, tata. saan? Ha? Kasarsaritan pa'y lang ni Sir Anday, anak ko. Sige, sir. Nagsarsarita kay pa'y la iti anak ko, Nan, mangtad ka man iti kwarta mensyaw. 10,000 sa ti inutang mo. Ngam apay at 3,000 at inted mo kini Ana. Kawin at napapanak. Padwak tinabati a kwarta. Ay umaya, ikuyog nakmata. Ay saanin. Sali-sali kan tulay jay. Ikan kalat kwarta maon. Mapit lang, Day tati sa nga ribo apisaos. Nantarumorak man nga rod mensyaw. Inak man mo't agrelax. Tatang, at dapay udik iti tuition ko. Ay, sapay na ibos ti binulod ko a kwarta. Anya? Kasano nga rodan? Bayam, tawagak ni Sir Anday. Bumulod ak manan iti kwarta na. Nagadun ti binulod yo. Ngam sa bali mat ti pangususaran nyo. Mailumlum kayon iti utang, tatang. Kasta la ti biyaga. Sa nabalay, tanasingput ni Sir Anday. Saan anaimaot? Ilaw, sir. Nayunak mampay tay na utang ko ken ka. Takasapulan ti anak ko ti kwarta, sir. Sige, tata. Baunin niyo tanak yo. Tayo ti pangtadak iti kwarta. Ay, uwan, sir. Kuyugat. Ay, sana, tata. Makawayas mat siguro nga isiso. Ay, uwan matkid di, Ay, sige nga rod, sir. Ibaon ko ni Ana. Sa dinaw, ti pagsarakan niyo, sir. Sir, sa anak nga umininom iti arak. Ay, kat padasa pasit lang, met. Sige na. May salatil mo. Kwa. Alan, nung mainom mo rito, itad ko magtentot utangan ti amang makwarta. Sige, Ana. Sa dino ti ayan. Asin Nakaring kan, loves? Sir Andy, anyat ka kasawan da ito Ay, ayatan ka, Ana. Nakasaganag ang mangikasarkan ka. Diyak kaya't di magkiasawa iti na iti atao, tatang, nanang. Idarum ko, taginundawayan nak. At dalagit din laok na iti arak nga impainom na kanyag. Anya nga idaraw. Apay, di mo mapanunaw. Si kamot lat maibabain iti kasta nga ramidam. Wanmat nga may nana. Makiasawa ka kitday. Uray tabak nang ni Sir Anday. Di kanto agregat, iti sitong da. Kanyat amom no pagadalan na kanto ni Sir Anday. Kaya nadan na pasamak iti nagbaitan niyaw. Iso nga umanugot kaan, tagkalay sa kayaw. No kasta, mangala tayo la iti papilyo, sir. Saan tayo nga agsilibrar? Saan na masapol?
praktikalan ti biyag ita. Imbes agastusin tayo iti kasar, ipautang ko lagay, tapno agporsyento pa'y. Ah, ay, uwan matkit di asar. Husto ka. Ken no makaala kami iti papel, makipagnaid kami tupela dito balayo, tata. Ay, tatang, kunak kuma. Madama nga men, ti pan nakarenovate ti balay may. Ay, uwan na. Ay, awan problema ba? Ayos laang. Ala, ante. Deyo pagsardangan ni Insan Ana iti panagadal na. Kakaisuna adandanin agturpos. Ay na, awan nga ron kwarta ama busbaus. Iso ama ki asawa laungon. Kastala ti biyag, kanakan. Oray atabak nang mutye mga asawa kan kwa na. Ala. Naibaga ngamin kanyak ni Insan Ana adi na kanoy ayaton di mga sawa kan kwa na, ante. Ay salawasaw mo't na di akasinsin mo. Anya saan? Ay ayatan na. Agin papakipot laday jay. Di kagdana, Ana. Pagkadalan kanto. Ay ayatin ka, Ana. Ay ayatin ka, kunak. Sumbatan nakmet Maturog takit din. Di nagtalikodan Anay ko. Anya ka kadi. Di mo masam titakyag ko. Masaksakita anak. Kasano? Aging papakipot kapailaan. Kat amok tumutla apagpatpatayan nak iti kastaunay. Pakipot. Oh, kwartayo, tatang, nanang, sagdud 2,000 a pesos kayo. Wow! Ay, ay na. Adda pagpakulot ka. Ang damat pagpamasans ka. Ganyo adda sobra. Pagpa-facial ka. Ay na. Ay. Ino, ang damat masobra. Agpapukisak. Agpakulurak iti buok. Patikida yun Sige, allowance nyo kanyak dita, tatang, nanang. Ikan kayo tumanayin. Ay na. Thank you, manugang may. Ay. Nay. Moving ka, parimen siya. Thank you, paray. Ang gagangay na tanda mga rod pagpapaubing. Ay na, imbagman paray. Nakamanuga nga kahit. Iti adda mabalin na. Iso ang gagangay na paray. Ay kahit mayat maapay nga ijibalayo ti pagnanaedandang agasawa. Madama ka nung amin ti pan nakarenovate ti balay da anday. Kastaya. Anya tayo warwaras at magparay. Pudno aya, ngayon collateral mo ni Ana nga anak mo, kani anding agpapautang. Nagkunamay. Saan met Palso day tada magparay. Umapala dagita agsasao iti kakasta. Nay, baruman ti bado yun ante. Uncle. Ay na. Gagangay ti adda manugang na abak nang Ay, word ka na kan. Kita am ti rilaw. Ay, Ah? nagngina day tao. Intid tayo manugang mi day tao. Kanto'y kwintas ka. Kita nay. Ay na. Ay. Inted metla ni Andy na itaw. Ha? Kain, day to'y pustisaw. Ay, tay kang inaanak klase ti pustiso day to'y kanakan. Nagmayat sa daya. Aywan. Ay, una yun. Kas kay mo't labak nangan nga agas asta, uncle. Ante. Gagangay ti adabak ng amanugang na. Ante, uncle. Kitaan nyo tanay. Da kayaw ti sarsaritaan dagiti tattao ditoy. Kan laglagi pa nyo kumatay pagsasao ako nana. Di mo pagparamag ti kwarta, asaan mo't nagtaod kan ka. Nadula amin day ta pagsasaw. Awan day ta. Sao-sao bannog sungula day ta. At ka din, Andy. Ay, adasar. Ang nakaturog. Asino kayo kadisar? Kaya na niya't masapol yung kani Anday. Nabayagan na sapsapulag di awanan ba na lalaki. Dakkel ti basol na kanya.
Basaul. Nay, apay sir. Sigo na driver ko na andi. Nagtakaw iti kwarta. Kan intaray na pa itilugan ko. Aniya. Manang nilaw ang lalaki. Saan lagayam asyak ti asawa ti awanan bain nga ande? Peke ti papel ti kasarmi. Mala, bayamon. Uray ta natiliwdaan. Ipabalod dan anak ko. Awanan ba inday dya lalaki? Nang limlim mo lagayam. Kunak no pudno abak nang, ngem agim babak nang lagayam. Saan namot gayam akwarta dagitin inted na kadata? Huwag nga ron ah. Kasanupay itan. Sapay masikuga kon. Tatang, Nanang. Ano nga ron nga anak ko. Awaten tayo Pasensya kan. No impilit me, ti panakiasawam kun kuana. Ay, oray siya. Suri anak ko. Nagparparamag kami iti amam. Ngamanyan, tapadamot lagayam amamirmiraot na jay nga ande. Kan nagdakas pa'y gayam ti ugali na. Mala anak ko. Pagtitinulungan tayo abiyaga, hindi si Kugmaw. Anyang arod ngay. Kastala ti biyaga, anak ko. Maikadua nga paset. Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, at to'y may sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Biag! Nakaturog ka manan, dito'y sirok tinakilakayaw. Hey, Ay, bumangon ka, di ta nagidaam apapag. Awanan ti may tultulong mo dito'y balay. Maturog kalatan nga uray tong nga taldaw. Di mo mo't pigsan at yagsaw. Kababain mo't kadagiti makangag akaruba. Apay kumaamabain ka ngay. Katamo matan dagiti kaaroba aman naturog ka. Nya kamaten. Sinurot nakpailang dito'y paraangan. Adamat balay mau. Apay adito'y pailaang sirok ti dakkel akayaw tinagturugam. Nagdaga ang ngaro diti balay. Imbag dito'y ata na parier. Ayala, tumakder kan. Taado ti matrabaho di tabalay. Naggapwa masikapid raw. Apay ngay takalaang. Kasano kumamakita dak dito'y balay? Kanayon kayo mat ang nakaturog ijay sirok ti dakkel akayo iti paraangan. Diyak kayat day ka pa nagsungsungbat mo kanya ka. Tatang, gagangay iti baro mapanagaram iti balasang. Sino mo ting karban? Ni Maricar. Di ka na ka ni Sotero. Aya, Tatang. ni Maricar kaanakan ni Sotiraw? Tatang. Nabayag mo't anag na di Manila. No kasta simbang pedan dito lugar tayo. Tatang. Giso nga rod pang ko pinasar ije balay da. Aya, Nagpintas ni Maricar, tatang. Nagpudaw. sigud mo't napintas ka na po daw. Guwapo ka napintas mo't dagiti dadakkel na. Tatang. Sarong karak tumanan inton rabiin ni Maricar. Rumbang asak ti pagtinagan ti ayat na. Bigbigan nagsuysuyap ni tatang. Makaturturog kayo manan. Dahuan nga ron anak ko. Ulit man di maturog. Sa nabali, tadi pa'y matlan nalukotik ka mo na nagidaak. Tatang, agungot manin ni nanang, numasangputan na kayo anak kaila, DJ Silaid. Anya nga oras sa sumangpot ayan ni Nanang Mau. Andiyan ka mo Saan kayo namapan maturog, tatang? Amang ano sumangpot ni nanang. Unay matin nga gadiwara ti bangbanglo manong Pedro? Nabangluak ka di matlang nga sumango kini Maricar, ading ko. Hindi gusmon samat ang ti bangbanglo manong. Nagsabang pay ki ideng. Anya? Rumwarak man langan. Nasken ang mapasungbat ko ni Maricar itagon daway. Imbag no kayat na ka ni manang Maricar. Apay mo't anay bagam ti kasta, Juana.
Saan nga iti pananguyaw, manong napintas ni Manang Maricar. Idinto ta si ka, napugot ka. Kat para makita Uray na ladak, ta makasikugak mal. Nita, anya? Dahito itilaglagi pamating. Uray na ladak, ta nasiglatak mal. Kabalak ti mang sikog iti manu a babae. Ni ay? Pidraw, madlaw ko kat kursunada na kabat ni Maricar Wan isa gani. Napigkat ti panagkitkita na kanyak. Numatmatak ti mata na kat. Kasla ibagbaga na Kukwa na kun Manong Pedro. Oo na yan. Uray labing mara ti bagi kay di makitak ti langana naka-shorts iti nagkiting. Ay, sa bagay. Nakitak mo't dahi di asuot na. Ay na, nagkiting mo't lao na yun ti shorts na. Oy. Isa gani. Ay. Balagang ka. For your eyes lang ti makitkita malangan ni Maricar Ha? Saklang ti rumbang makatagikwakan kwa na. Nagalas mo't dahi tanga ugali mo. Apa nga ibagam nagalas ti ugali? Ibagbagak lang matipod no Kukwak lang ni Maricar. Period. Wana, talaga na paggusti pa nagdaton ni Pedro kin ni Maricar Wan nga rod. Kanayon anak kadigos ni Manong Pedro tunggal mapan sumarungkar. Pimpintasin launay ni Pedro ni Maricar. Ha? Ay, wana. Adaman panagdwadwa kiti dahi di Maricar. Apay mo't anay bagam ti kasta. Adalaang iji unag ti balay da. Kat naka-lipstick iti naglabaga kan kasla kanayon anak kaporma. Agpada tagayam iti makitkita kan kuana. Agasam, iti laang parparaangan, nagpintas ti bado na? Un nga raw. Sa maysa, nabayag nga awan dito lugar tayo ni Maricar. Saan tayo mo't niya amaw, noan niya tinagbalin at trabaho na iji Manila. Kaslapay kit din naganakan, iti pa nagkita kiti langana. Iso kumamot ti bagagkan kangam, nauna anak laing. Kasla naganakan ni Maricar. Pudno ka di dayta, marikrik nam kanyak, Pedro? Wan Maricar. Sika lang ti ipit-pitik to'y nanumula unay puso. Ay, una yan. Mananiw ka pa'y gayam, Pedro. Ti pusok ti mangibalbalikas nga ay ayaten ka unay-unay, Maricar. Wan gayam. Sakbay malipatak. At ti sabong para kan ka. Ay, agyaman ak, Pedro. Napatagday ta sabong, gaputa pinuros ko pa ay manipod iti hardin ti pusok. Aya. Ay na, nagmayaten ti panag-iisam mo iti imbaga, Maricar. Maayatanak lang amin kadagiti ibalbalikas mo, Pedro. Amo, Maricar. Ay na. Unak no natayan ti pusok. Ngam di makita ka. Nagungar manan tapno ayatan ka. Sigurado ka? Juan Maricar. Nakasagana kiti anyaman na pangadan mo. No paayon na. Awan ti maramida. Angam no songbatan na. Una yan naragragsak ko. Ala, baliwam laangan ti umay diti balay, Pedro. Ha? Panunutag pa'y anaimbag, dagiti imbag bagam kanyak. Panunutag pa'y. Dangarod namnamam, ano kasta anak ka? Imala ka kanyak. Tinawid mo ti siglat ka. May panggap iti babae. Wan tatang. Ba't saka sungbatan na ti ayat ka? Iti pa nagsublik to inton rabi ije balayda. Ngem, wait a minute. Ha? Mabit man lang. Apay tatang? Sagutam iti tsokolate ni Maricar. Wino saan? Dahitay naluom amang ka, aginahatang ko ija tindaan. Ha? Wim! Uwan man tatang. Itid kulangan kan kuha natay mangga na loom. Patsak, magustuhan na dayjay. Ayan tay naluom amangga dito'y lamisaan, si Kaantang. Linamot ko na, naibusin. Anya! Amo mait, magustuhat yung mangga. Tasan una ya naalsum. Ay, apo aya.
No asino pa'y dyan nasa daot, iso pa'y tinarawag. Kasta latibiyag, bakit? Ay, apo. Jak amaw no anya ti aramidag iti asawak ana sa daot. Kanarawag. Uray ta nagagot. Ibusan na amin amakan dito'y balay. Pwe! Nagagot ang maturog. Ay, Pedraw. Nimot Maricar di magmagnang agturong iti igit ti kalsada. Ha? Sa dino nga iti papanan na. Nakapalas mahit. Ay, ang mga nagpakabisira. Itala nga makita ka rumor Nabayagan na ikan lang iti balay da. Pedraw, at daman pa kaburbur tiyaak. Angam, di mo saksakitan ti bagak ang mga numasair tiriknam. Ibagam lang ti kahit mga ibaga. Sana ka masair. Kasla masikog mo't ni Maricar. Anya? Masikog ni Maricar? Katuin. Apay, di mo nadlaw ti patong na alimmabas. Ay! Di ka man nagsasawi ti kasta, isa gani? Ay. Di mo amo ti sasawam. Natural lang ngayon makaba ti patong na. Talimukmag. Nga ta? Maminsan pingagsawa ka, dalugan kan. Nay? Si Kamot. Kaya't mo tabatak day ta pag-igop mo iti sabaw, ha? Nyangay. Napasungbat mo ni Maricar, Pedraw. Saan pa'y tatang? Kanayon mo nga ni Jebalay da. Mga na panla nagpasyar mo ta. Kuna ni Tata Sotero, pasaray at ang hatrabino agawid ni Jebalay da. Aya. Kailiw ko pa ikit din ni Maricar, tatang. Ungayam. Adda ko may baga kada kayaw. Kanya ta. Saan tayo naparpartyan? Wano ilaklako tayo tarakan ni nanang ababoy, Tanusong batan nak ni Maricar. Ay na, ikalay sa kadago sa'yo. Ay. Sana sakti kasaritam iti dayta. Ha? Ninanang mo, ta iso ti akin tarakan. Iso ti kasaritam. Kunak no di ka nagawid, Maricar. Do arabi pinagpadaanan ka. Ay, pasensyakan, Pedro. Adalang inasikasok itirwar. Iso nga awanak iti dua arabi Sana kung nagpalpalikaw pa, Maricar. Kaya't kung amamantigasat ko itangal daw. Pedro, nukas pangarigan tasong batak ti idat-daton mo. Dinak nga talukwan. Pulos adi kalukuhan, Maricar. Gaputa ay ayaten ka unay-unay. Ikarimpay nga rod, adinak to pampanawan, nga uray anya ti mapaspasamak. Wen, ikarik iti batog ko alangit. Saan ka pampanawan? No kasta nga rod, kukwamon ti pusok, Pedro. Ha? No kasta. Ay ayaten nakmat, Maricar. Wen, Pedro, no kayat mo, ikalay sana ko na dagos. Ha? Wen, ikalay sana ko na dagos. Nanang! Tatang! Ikalay sa kadagos ni Maricar. Nagsaritaan mi daytan. Nagpartakan. Umuli kami pa'y matakin ni tatang mo. Mangayab kami iti albas siya daw. Sana na masapol dayta, nanang. Agap apuran ni Maricar kahit. Kunana nga iti kabita na panawan at kalay sa kanain. Husto! Malasawa ka kiting. Tapos malpasan. Di ka man agsasaw dita si Kantaw. Awan mo't laang ti amom iti amin abanag. Yakan, dakas ayating baga. Ay, nagimas to ba ti ag-asawa na kan katakunay-nay na itirigat kan ginaawa. Amam nga ibaga dayta kat nagsadot kan tupay. Sadot ka la, sadot. Gusto daytan, nanang. Tipagsaritaan tayo. Tibagbaga. Ingkayon kasarita ni Tata Sotero. Tapag tutungtungan yung tikalay sa amin kini Maricar. Ay, no kasta, natulagan ti kalay sayo kini Maricar, Pedraw. Wen. Makaasawa ang matlangan ni Sagane. Talaga bilibag ungan ka. Nagpintas ti babae nga asawaan, Pedraw. Apay ka, boy. Ay, sabagay.
Nagagat ka amang biyag to iti pamilyayaw, Pedraw. Well, dublyak to ti gagat ka. Itataddan to nasawak. Wen kayam. Adda ka di papanamit ha? Awan, intun malam, ada. Sa dinong iti papanam inton malam. Iti balay ti kabagyan ni Tata Soteraw. Tarimaanag tayo nadadahil at telebisyon da. Adda ko mapapanantay ta. Sa dinong aminday ta pangawisam kanyak. I-blow out ka. Ha? Mapantay di kabisera. Adda mo kapaginuman ijakat. Sakti makamo. Sige. Sumurot at ngam saan ang agbartag. Tadaramidak intun malam, Pedraw. Nanang, madi talaga. Anya ti madi asasawamot di ta si Kahwana. Kasla jackpot yun ang maasawa ni Manong Pedro ni Maricar. Apay apagduado ang pailaang ni Manong mo ang mga sawakin ni Maricar. Nagpintas ngamin ni Maricar. Kat naglaad ni Manong Pedro. Ha? Saan ka di anakaskas tao, day tananang? Napasungbat ni Manong Pedro tay napintas sa babae? Hay, talaga amas da, awak. Agawin tan, Pedraw. Ang mga mamalamanag iti papanak. Kapapain mo. Ala, bumalasiw tan iti kalsada, isaganay. Taguray tan iti tricycle. Aguray ka man. Babay. Nay. Isang unay nga dayaw iti paradaan ti jeep nga padaya. Kita ma. Ay, iti bagbagam. Maricar, mate. Adda ka duwa na lalaki? Tudasain. Sino dyan lalaki ang kasarsarita na nga? Dayjay. Yung madayon ti lalaki. Kat madlaw ang makabusor kini Maricar. Nakadumog mo't ng madayo. Apay nga ta. Sino dayjay lalaki ang kinasarita na? Bilibak at talaga kini Pedro nga anak tabakay. Nalaing agpili iti asawa na. Dayjay lang ngay naramid na, nalaingan. Ha! Sa bagay, nataw-tawid na ti kinasiglat ko iti babae. Ay, andal na ka man di kasi kaantaon, mangrugi ka man. 5 ide, ti nagbalin akayan ayat ko. Sakbay a makita ka. Ngem, gapo iti nakikam a kinataer ko. Sinang petanak matay. Ay, andal na ka man Jay ko mabalik bayan ang naggapo di Dubai ta sa waag. Ngamidi, kinayit kitanak mo terawanan. Di kamutin, pimanaw iti abay ko. Kas kalaking patatig ka. Aging ga iti inasawa ka mo tin. Di mo man lagi po na tinapalabas ko. Madurmen na. Madurmen ka dyan? Madurmen ka nga. Kas kalatig ka akimbayit ka. Di nakpay mapanawan. Iswa, natawid ni Pedro ti kinasiglat ko. Ha? Natawid na talaga. Maricar, sino dyan nakita ka kinasarita medya kabisera? Ha? Sungbatan na ko ma. Ay ko. Ay, boyfriend, ti best friend ko dayjay. Adala na patag ngay baga na kanya. Kasta ka de. Wen Pedro, dayta ti agpaiso. Maricar, umadanin ti kalay sata. Nakasagana amin na mausar. Naragsak ka de. Ha? Ne? Apay ngagsinay ka ngay. Adda ka di parikot? Ay, awan? Awan ti parikot, Pedro. Naliday ni Maricar a kinasarsaritam, kunam? Hun nga rod isagani. Kaslag parparikot. Mga kayat nante agbabaway, iti panagkalay sayo iti mabay. Ha? Ang mga agbabawin, Pedraw. Ay, apay kumamot nga agbabawi ako nam. Kat nalpasan titulagan may. Naisagana pa yung dagiti mausar.
Pidraw, kastoy ti maibagak. Si putam anaimbag ti babae nga asawaem. Napintas ni Maricar. Ang mga no, at dapay sa bali a lalaki, Ituloy mo ti kahit mo asawan. Saanay? Ang mga no masair lang tirik ng Pidraw. Ay saanay? Ay, nagado ti imay nakikasar ka data, Maricar. Well, Pedro. Apay ngay, Maricar. Naliday ka, night. Manipod itay jay simbaan, saan ka na matagtagaray? Ibagam ko makanyak ti parikot mo. Ibagam ko ma. Maul-ulawak, Pedro. Ha? Na, anya ka din ti mapaspasahan ka. Asus. Okay ngay. Anya ka din ti mapaspasahan kini Maricar. Ay na, Pedro. Daitan jay ibagbaga kanak ko. Kuna na nga raw jay pagsasaw. Saan nga amin anapintas kat na Kastala tibiyag? Nanang, Anya nga raw, ti panggedeng mo. awanan ti marabidak tatang. Nanang, nalpasan ti kalay sa amin kini Maricar. Isumod lagay nagpaikalay sa king kaadagos, ta masikugmet gaya man. Uwan nga raw, sinikugan ti sigo da kayanayat na tatang. Inlimad na kan kati amin. Tatang, nanang, Ah, agpakamatay aksan. Ay, saus por anya? Napintas nga agpaiso tinasawak. Ang disgrasyada ba? Saan hintak dar ti lalaki ang nakasikugkan ko, ana? Siya akong tinagbali na para pulat iti abot! Pedro. Tatang! Nanang! Nya nga iti aramida! Masikog matinasawak! Ay, Kasta talaga ti biyag, anak ko. Aganos ka, takas kamatla nakakita iti alsam iti pintas na. Aganos ka. Di mon maibabawi ta nagkalay sa kayon. Ha? Kasta la ti biyag, anak ko. Si kanti amati ipasngay na. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan nga amin anapintas, ket nauma. Tampok ditoy, programa tayo. Maikatlo nga paset. Intad ko mat siguro amin na nagigirumba nga para kana kayo kaanakan. Alahas, sabsabon, kan badbado. Agraman kape, kan dadong mapay. Ay na, agyaman kami, anti. Gaputa talaga adi na kami malipatan. Nang runa iti alahas. Ay na, nagadon ti alahas mi ngayon intadyo. Ay okay lang. Takaanakan kalakit nga rod. Kabsat ko dahi di inam. Kat paranudan ka iti kinaado ti kwarta. Pagyamanan nyo, tanakaasawa ak iti baknang. Wen nga rod, ante. Kansan pa'y anaimot di asawa yo nga Amerikano? Wen ka anakan. Podno rayta. Kat ita tanagbakasyon ak ay paranudan kayo iti pagsayaatan. Ay na, agyaman kami manununay, ante. Ay, uray nila kay ko. Sigurado ang maragsakan, apaman na sumangpit. Gaputad damat alahas na. Siyempre. Alasaan akong ngagbayag ka, anakan. Gapot mapanak mo at iti kasinsin mo anilok ring. Inakmat itad ti parakan kwa na. Ay? At damat ti parakan kwa na, ante? Uwan Dudua kayo laka, anakak. Iso aparanudan kayo ngagpadpada. O sige, ante. Kat agyaman ak unay. Ay na, nagpipintas dagiti alas ngayon tad ni Auntie Mabaknang. Sing-singopat, kwenta sa nagpuskol.
Kan pulseras apang lalaki. Ay, wala kay. Ay, uray siya. Nagpipintas mat nga alahas ni inten na kanyak. Kan adapay karats na. Ay, mabalinta nga isalda noon kwartata. Kauna, day tati pagsayatan na. Taadaan kay tibak nang ante. Uray siya, may ranranod mo at bakit? Wan, amin tayo kadagiti anak ta. Saan laada ta? Paiman ta isuot ko amin dagiti alahas ka. Tay pasikat ko man kadagiti karuba. Ay, uray siya ka. Isuot ko mat amin. Itikas ta, umapal dagiti karuba. Nang runa damarta. Sigurado nga apalan nakday jay. Oh, nakaumay ka man, Gorya. Anya tibagam. Ay na, awan. Umay ko la ipakita kan ka dagito alahas ko. Oh, kita mo. Oo, ay na. Nagpipintas daan niya. Nga ron, naimbag ka pa'y tadda alahas mo. Ay, wan sikan ate addaan na abak nang. Kat nasaya at launay tadagayam antim abak na. Wan kastoy ate alahas. Saan akas iti alahas mo pasig a plastik? Dagitay sagbabain te. Uray man, tabagay kumag. Angam siya, saan ko abagay dagiti plastik? Dagiti alahas nga adda kalidad na tibagay ko. O sige inakon, Marta. Sigay. Pasikat talaga day ta babae. Umay nalaim pasikat dagiti alahas na. Uray anya, ipasikat na. Uray kagatgatang na at t-shirt, ipasikat na. Akas la isulaang tadakwarta na. Na. Itay pa'y amadlaw ko ni Dado. Talagang ipasikat na dagiti alahas na. Impatong natikan ni kita dakulap na itinugpo na. Sana pagkutsi-kutsyan dagiti ramay na. Nakapulseras pa'y. Sakit nakakwintas. Kaya kita na nagasta, Danilo. Apalam ka rin na alahas ko, ha? Ha? Eh, saan? Mas dawak lang amin. Tainsuot mo mat amin nga lahas mo. Wala. Kasta lang tikiyag. Nagati, kaya't ko ngaranida. Ngaranida. Pasikat kakit di atao, Seladay pagpagam nila, pare. Ha? Ay, awan! Anya kumangay ti ibaga? Sige, dito ikan. Ada kasaritak atao di taabanda. Para! Talagamat nga minapasikap na jay agurya. Inmaymat dito istor ko. Nagbayag dito Katamom ka di. Ay, nakaalahas. Kasta. Nakaaritos, nakakwentas, nakapulseras. Kan nagado ti singsing iti ramramay na. Amin samat aramay na kat nakasingsing. Anya? Inmay lagi matang iti asin kan bitsin. Ay ngam nagbayag dito isika. Maawatak latan ipaspasikat na kanyak dagiti alahas na. Kat, anya nga itimbagam kunkwana. Awan, jak dengdenggan dagiti bagbagana. Impadlo ka adyak entrisado iti bagbagana. Si kamot. Pinakita amlat ta kumaa iti nasayaat. Jak lang amin magustuhan ti pasikat a tao. Masurunak amang kitkita kenkwana iti kasjay alangana. Nakaalahas kitten kat kompleto pay. Manipod lapayag aging ga iti ramay ti ima na. Apay, dakas ka day? Adala ang ijibalay da? Ngam nakaalahas kit din iti nabalor? Ay, sabagay, uray siya. Masurunak mag. Angam, bayan tayo lata. Takas jay dalakit ngarod nga agasawa. Wen ngarod, nagasawaan da pasikat. Ngumadi ti pasikat. Tapakaisagmakan laday ta. Ay, paapalam dagiti kaarubam. Ngam nagadumat ti sauda kontrakan ka. Isu amade. Agaramat ka iti alahas ngam ilugar mo. Isumat? No di dakat pasikat talaga. Kasta una ti apal kanyak ni Danilaw. Hagasap, sang kakita na. Di na may sina ti panang kita na kadagiti alahas ka. Nagado ngamin. Uray da Marta kan Lina. Oh? Ay, apalan dakdagi jay. Ngamin,
Awan ti alahas da akas iti alahas ko. Kukwa dalatan ate, umapapal ba kahit? May talaga Nangro na pa'y, tadakkel mo ti sweldom iti pagpapaayam akumpanya. Lakay. Makagatang ta iti agkakapintas akawas tayo kadag iti anak ta. Wala. Nangro na pa'y tawanan deduction ko. Iso gumatang kalata iti kawas tayo. Wala. Intun agsweldo ka. Agpaili ak. Ay, wala. Igatangak dagiti anak ta iti sapatos kan kawas da. Agpabaro tayo manan. Ay, Marta! Ay na! Ay, si kamot gayam day tamasabat ko. Papanam? Ijay balay da na nga. Inak agsinger iti pautang ko iti natang. Ay, kasta? Oh, sa dino ti papanam, tanakaalahas ka manan. Agpaili ka? Wala. Nagsweldo ngamin nila kay ko. Kat inak gumatang iti kawas me. Kan agkakaimas asidaan me. Aya, ngam saan mat anas ka, nga agaramat ka iti ado nga alahas, numapan kalagayam makichinda. Ta saan mat kat apas kan ti papanam? Apal mula day ta. Gurya, di ka agpasikat, taamangan no pagdaksam to. Kasano ko mapagdaksak ngay? Inak man langan. Apal mula day ta. Dakkel ngamin ti apal na kanyak. Iso ti ammo. Miss, mabalin ka diya sumurot ka kanya? Ay, nagtauran a lalaki. Umay ka, miss. At dalay lawlawag ko kan ka, may papani ti negosyo. Kaya't panagkunat, agkin naawatan ta. Ngamin, nasam kagayam iti alahas. Ha? Ay, talaga ano, sumak iti alahas. Dito agtugaw ta iti daytoy a bench, miss. Wan gayam, siyak ni George. Sika, anya tinagan mo? Ay, gurya, tinagan ko. Wan gayam, adda ngamin negosyo. Katagat-gata nga kadagiti alahas. Iso nga di nakita ka, inawis ka nitoy, tapno kasarita ka. Ay, kasta ka de. Kastoy data. Gatangak dagiti alahas mo. Dakkalagata di ibayat ko. Day talang tamasapol nga da ipaunam ak kwarta para iti negosyo. Uray 3,000 pesos lang. Mabalindaytan. O sige. Sige nga rod, miss. Ikatemon dagiti alahas mo. Taeted mon kanyak. Kanjay 3,000 nga ipaunam para iti negosyo ta. Wan. O subak dagiti alahas ko. Kan ited konti 3,000 pesos. Apay ngay. Di matan agsuble jay lalaki anang tadak iti alahas ko. Agraman ti 3,000 pesos nga gem ko. Apay ngay. Di matan agsuble. Kuna na nga dala awagan na biit. Hanggang awan matan. No kasta na biktima kan Ay, unay kan. Apay, di ka man lang nakadlawan. Ay, tsaka mo. Basta ti malagip ko. Kat kuna na nga adda negosyo apang isarkan na kanya. Ay, susawanay. Nabiktima ka na dinauras. Ay, nalakay. Sayang pa'y dagiti alahas ko. Agraman ti cash at 3,000. Nagkunang amin na kundi alahas ka mapan may kitsinda. Anya ita? Inulaw na kan ti manangal lilaw a tao. Ay, lakay. Apay ngay nga gungat kamatan. Wala ata, sayang dagiti napukaw kan ka. Win nga rod. Tantumot ta kundi alahas ka iti adok.
Kat mapan ka lang mo't makichinda. No di kagat pasikat at tao. Na! Kauray mo't sika! Ala, manipod ita. Santan ngagpasikat gurya. Delikado mo't gayam. Ha? Diyak kaya na maulit pa dito yan napasamak. Uwan, Marta. Dayta, ti damag ko napasamak ka ni Gorya. Ay, kaasimat nga rod Anya ka asi? Pag nakman na para magtumot ngamin, pasikat. Di ka nabon na Naimbaglaang at akas jay awagas. No ngay hinold up da, sa dapin na tay. Nalabit? Nabudol-budol ni Gorya. Isuan, naglakaan na alilaw. Ay, uwan nga Taad da dagiti kakasta at tao. Kasta tiwagas da. Tapno agkakwarta da. Hipnotismo ako na da. Isua siya. Diyak kaya ti agparparamag dita. Taamangan no iso ti pagdaksak. May sagmakak laang. Ay, uray siya Nasa isaya at matlaang tay napakumbaba. Adi mo ipadlaw nga ado ti alahas mo. Wano kwartam. Iti kasta. Mailiklik ka iti pakaisagmakan. Lita, gumatangak man iti sabon, taglabaak man. Oh, itaman pa'y nga awan alahas mo, Gorya. Amumutan tinapasamak kanya. No kasta, pudno gayam tay damag ko? Wan, pudno. Oh, di agaramat kalat ta iti alahas. Saan ka di nga ado ti alahas mo? Basit laangan tinatda. Hanggang jak kayatan na isuot. Apay ngay? Isuot kulatan no adapas kan apapanak. Pasikat ka ngamin unay, Gorya. Ha? Sa bagay, kastala tibiyag ako nada. Aramidem ti kayat mo itibiyag. Tabiyag mo lakot nga ro dayta. Ngam no daduma, di tay pampanunutan dagiti ibunga na. Win nga rod. Kas ita, naisagmak kagayam, gapo iti kinapasikat mo. Agasam ngay ngamen, tanapumpon no taramramay mo iti singseng. Sapay pasig a gold. O, di talaga na isagmak ka. Sa bagay, dayta napasamakan ka, ay kat pagadala mo Talaga Iso mababain akon kadagiti kaaruba. Ngamin, katkatawaan da. Ay, di mo maikat dayta. Takinapod no na. Oray siya kat masuron kan ka. Gaputa pasikat ka atao. Ha? Nga madamat adal, anapidot ko dita, Gorya. Arumba nga ditay agpasikat. Gaputa amangan no maisagmak tayo. Gurya, may mayat matlaang daytay simple laang ti panagarwat. Saan aga puta ado ti alahas mo, wano kwartam, kat ipasikat mo. Sorry Marta. Ngamin, may saka idi pinaspasikatak. Hanggang talaga nakaamiris itan. Uray nila kay ko, nakaamiris mutan. Tanagpadaan mimot ngamin apasikat. Nasaya at no nakaamiris kayon. Ngamen, addaan na kyaw. Kat saan nasaya at akit kitaan dati kasta nga ugali yaw. Tamangan no tumulad da kada kayaw. Uwan nga rod. Iso nga ita, laglagi pun tayo akanayaw. Asaan tayo nga agpasika. Taamangan no maisagmak tayo. Maikapat nga paset. Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng itibiyag. Ano sirigen, ket makapalik, ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan. Kastala tibiyag! Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Kastala tibiyag! Hit ita, adtoy ti may sapay apakasaritan, ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag!
Si kamot gayam. Naimbag nga orasyo, Tata Aryong. Ah? Supas. At daimot mo asupas, kunam? Ha? Ay, saan asupas ti imat ko, Tata? Sabong dagito'y aparakan ni Angela. Ay, just kay kataaw. Apay ay apakibiyangam, ultimo agong kao. Saan nga agong, Tata? Sabong ko na, para ka ni Angela. Na. Apay abugbog kawan nakmatay. Nagbastos ka na lalakay? Puro Diyos, kasano nga tayo kasarita ni Tata Aryong? Oh, Anya ti aramida. Ay na, paspasen siya amon ni Tata Aryong. Sumro nga min ti kinatulang nanukwa. Mas tawak nga ron. 50 lang ti tawon na ngam kasjay matayin. Kaslapay kitagkabawan. Talaga akas tatibiyag. Basta nga aganos kalaang. Angela, anya ngay. Kumusta ti dardarirag kong ayat ka ho? Manong Dante, imbagak meten kan ka. Sa anak pa'y anak kasagana ang makirelasyon. Angela, nakasaganak nga guray. Basta di na kumaparita namang sarungkarkan ka ha? Adakan ka dayta, Manong Dante. Diyak kayat amang namnama ka. Ngamin, diyak kayat ang masakitan kanto itinakana. No di kanto gayam kabailan nga ayatan. Kasta timbaga ni Dante, may papankin ni Manong Aryong, anak. Ay, winanang. Nagrigat ka no akasarita kan pakibagayan. Angam, saan mati kunat? Ay na, Angela anak ko. Si kalaang tikatinunos ni Manong Aryong. Taultimo siya, at dadagiti gundaway adi kang makapagkinaawatan. Tamong matang, nakapsutan ti panagdengeg nang. Nanang? Saan pa'y mat nga iso tay makuna alakayan? 50 laang titawon na. Ngamno apay anasapa nagtulang. Naungat pa'y no kasjay adi na maawatan ti bagam kenkwana. Ay, kastala tibiyag, nanang. Amin tayo, madanon tayong tumat ti kasta. Kadawyanan iti lumaklakay kan bumakbakit ako nada. Kanayon mayrita kan makaungat. Sa bagay, pudno dayta anak ko. Ngamno si ka, jak pa'y pulos nakita anak kaungat kan ka ni Manong Aryong. Pasig apa nang idayaw ti mangag ko nga agaon iti bibig na para kan ka. Naisam ka kano nga men. Nanang? Iso amamati iti bagbagada. Ati isam kano ama kaayaw, palok nangan na uray natangken a puso. Kanayon ka kanomot ije balay dala kay Buryong, Dantay. Asino ala kay Buryong? Na, di mo amaw. Saan? Apay, asino day jay? Kat di pagkaskasiraan jar armam di landlord ang hila. Ha? Ay, si Kamay. Aryong tinagan na. Saan na Buryong? Buryong kunak takanayon mo nga gungay. Kasla kanayon na maborboryong. Si kakit di mo. Tilay pampanagan mo iti tao. Kasursuron ko nga minda di alakay. Nagrigat ang maawatan ti ugali na. Anyat lot-lot wambe bang. Tinapa, Manong Aryong. Na, nagbastos kan? Nagsaya ti saludsod ka? Aguoyong kung kunam kidain. Asino ti aguoyong? Sak? Ay, susapo. Adtoy kami man ngatan. Mangrugi man ni Mang Aryong. Sa ita di ka sumungba. Ay una yan. Madi ati kas tangaramid mo si kabebang. Naalas. Naimbagtasan nga imalakan ka di anak mo. Manong, sa bale, tinagdenggan nyo iti imbagak. Baga? Ay sas, si kagayam ti aguuyaw.
Kit kita man naglawagain. Tanakangat nga ton siya inait nga bagak kun kunam kidain. Ay awan mon bebang. Nadadahilan tinunot mo. Ay na, Angela. Talagang agngar-ngaryotak. Agasam, tasyak ka no ti aguuyong. Nanang, anya ka kadi. Among mati ka sa saad ni Tata Aryong. Saan aya? Ay, Oh, apay nanang. Ay, naanak ko. Husto ti ibagbaga ti kadwan. Makapabaaw iti pungtot ti panagisem mo. Ni nanang mat. Pasablugan nakpailaan. Saan man, anak ko? Agpaiso ti ibagbaga. Pero may asurun ko itay. Ngam apaman anagisem ka. Adtoy. Kalmado akon. Saan akon amasurun pa'y. Nanang? Husto ka, anak ko. Saan arumbang agpungtutak, tamok ti kasasaad ni Manong Aryo. Kas itinakunam, kas talatibiyag. Sigurado, dumtengak tumat iti kas jay apuntaw iti panagbiag kaw. Dan. Si kamot gayam paraw. Ha? Tata, dan ti tinagan ko, san adan? Dan nga rod ti kayat kung ayawag kan ka, apay nagturpekan? Ha? Di ka katagyaman ta pinapintas ko pa'y tinagan mo. Ay, nusak ti mapagura, mawagan ka langan iti di. Di? Apay ngay adi? Di ka nagsubsublay. Ha? Ala, apay yan nanang. Anyat magas pasamakan ka. Napalalo matiulit mo. Ay, naanak ko, talaga adyak malapdan. Apay, ayan nanang. Anyat na pasamak. Ay na, di mo nakita tada ka ngamin itay ijay banyukat. Ay na. Talaga adyak malapdan anak ko. Apay nga rod, nanang. Ni Dante, kinasuron itay ni Manong Aryo. Ha? Apay nanang. Kasano, katdan, ti ba nangawag kan ko na itay ni Manong Aryong. Apaman ana ilukat na tiri daw. Ay, kinurihir ni Dante inyawag kan ko na tilakay. Imbaga na adante tinagan na, saan kat adan. Ngamay na, nakarkaron na makapaulok ti imbaga ni Manong Aryong anagan na. Anya ngay nanang. Di ka nulaangan tinagan ni Dante. Di? Apay ngay adi. Di kan agsubsuble ko na ni Manong Aryong. Sanan to yung panalpaak tiri daw. Anya? Di kan masaron. Kastala ti biyag. Naira na nga dapak pakaruwag niya kimbalay iti pagnaday dan terarmam. Agaanos ka. Talaga masurunak. Asar day dya alakay buryong Makitam. Buryong mutain ti awag mo kanila kay Aryong Ay na, amigaw. Talaga adyak nakaturog iti nakaro asurun ko kahit. Intun kun inuram kun di balay nila kay Aryong. Anya, di kad na irama na interarmam. Ay, makaswan ka pa iti arsaon. Talaga masurunak. Ala, uston. Kastala ti biyag ko nakmay. Ano samlangayn apakibagayan nila kay Aryong? No kayat mo nga ituloy ti panagarem mo kanya Anghela. Sa anak ko man ngagpungtot kay. Hanggang salbag mat nga mintay dya adante. Ay na, Tata Aryong. Amangan man niya ti mapasamak kada kayo. No ultimo ni Dante kat pagpupungtutan nyo pa'y. Anghela, balasang gaw. Bayan nyo. Kasaritak to. Ibagak to ken kwa na asar dengan nakon asar sarong karan. Anya? Aramidam dayta?
Wen atata, tapno di kay agpungpungtutan. Ay na, saan balasang ko? Di mo paritan. Tamangan no bastusan nakakitday. Ang no iso ti pakaigapuan ti pagungtan nyo. Nasaysaya at langan, asaanan nga umay ditoy. Saan ka di? Ay, saan? Saan ako nga agungay balasang ko? Nakita ka ang tinasamit nga isem mo kahit iso anapunas amin asurun ka. Ni tata talaga. Ay, day tatiag paisaw. Husto launay jay kunada. Ti isem makaaya-ayaw. Palok nangan na. Uray na tangkay na apusaw. Ni tata riyong. Tila ibagbagana. Agpaiso ti bagbagak balasang ko. Pudno launay. Asino kayo ako nayo itay, nana? Armida, tinagan ko. Anya nga'y tigagarayo dito, nana? Anyaya ti bibiyang mo. Tila ang salsaludsudak ti song batam. Ha? Awan ti karbangam ngag saludsod. Nawatam? Anya? Ita, ayan ti balay ni Aryong. Ay, ijay pa abanda, nana. Ngam, ape adamdamagan nyo ni Tataryong. Di ka makaaw-awat. Imbagakmet nga awan ti karbangam ngag saludsod. Iso asumardeng kan ngag sasao. Dito. Sigurado ka, ang nagatang taamin na nanak ko. Suge. Winsa, nana. Kita ana imbag Ang mga noad dapay nalipatan ta. Mabit lang, ha? Ay! Adda pa'y nalipatan ta, nana. Adda saan ta nagatang? Anya, ay katgatangan ta nga rudon ka. Tadikat masayang tibannog ta anagudong. Sige, nana. Ala, gatangan tan ti kurang tagawit tan. Ay, Aryong. Nasayaat mo ta nakita ka. Ha? Armida? Sika? Siyak nga rod. Anya ti aramidem ditaw Di met adda kay di abroad? Di mo ko naan, adi ka maragsakan, anak kakita kanyak. Ay, pumanaw kan ditaw Ay, Aryong, di na ka di kailiw. Ay, si kati agdadataan nagbalew. Iswa pumanaw kan. Ha? Anya ka din, ti ibagbagam. Dinggan na kumapay mo't Ay, sana ngagsidsida iti dinengdeng. Tamay parit kanyak ti bugong. Ha? Iswa pumanaw kan ditaw. Saan ka kasapulan? Sino ti sa nga ili ni Tata Aryong? Ay na, jak amamaw. Armida ka no tinagan na. Ay, nagsoplada abakay. Anya? Ay, tinasayaat. Kartingam ti agawid. Sarunwa mo ni nanang mo. Tamangan no anyapay ti mapasamak. Ha? Ingkahan ang hila. Amangan no maladaw ti amin. Sino kayo? Sika, ti rumbang nga pagsaludsudak. Sino ka? Anya ti aramidam ditoy? Siyak ni Bebang, agnanaudak iti dayta balay. Anya? Ha? Isumat lagayam anagturad ni Aryo nga mangpapanaw kanyak. Tasikan ti kadandanan na. Anya? Ay, kwa kabsat. Adi nakawagan iti kabsat. Tapno amom, kayan ayat ko ni Aryong. Ha? Aga-agaw ka! Ha? Nagbidot ka, kabsat. Sabali tinagawatam iti imbagak. Nagbidot ka, kabsat. Pangaasim, Tata Aryong. Kasaritam iti nasayaat ni Nana Armida. Laglagi pam asinapol na ka. Kaya't asawan day ta, napatag ka kankwana. Nasakit tinaakam ko kankwana. Tata, pangaasim ha. Agsarita kayon ha.
Umanugot kayon. Agsarita kayon. Tabareng makapaginnornos kayo, pay. Patya ka di pa'y naladaw ti amin. Pangasiyo, Tata Aryong. Ay, aday tama din ti makaayayo nga isem mo. Mala, gapuman lakan ka, Anghela. Kasaritak ni Armida. Very good, Tata. Una yan, anak ko. Napagkapyam damanong aryong kan manang Armida. Win nga rod, nanang. Iso ang maragsakan, Dayta ang makaayayo a panagisem mo ti makagapo, anak ko. Dayta tinamagbalew iti kapanunutan ni Manong Aryong. Ket nagkinaawatan dakin ni Manang Armida. Ay na, naggasataklakit din. Tanaadda anak iti anak akasken ka, Anghela. Ni nanang mat. Pasablogan nakmanen. Ay saan? Saan, anak ko? Agpaiso ti ibagbagakken ka. Talagaan na idumduma ka. Nang runa no kasta nga imisem kan. Maurnos amin abanag akas la imposible a maurnos. Gapuken ka, anak ko. Welcome back, everyone. Today we are reacting to another funny and very relatable episode from La T. This episode is titled T Loudspeaker Madia, which means the loudspeaker that announced the wrong news. And right away, this title already sounds like a perfect barangay comedy drama. In many Filipino and Ilocano communities, the barangay loudspeaker is not just an object. It is almost like a character. It tells people about meetings, lost items, water schedules, fiesta announcements, emergency reminders, community programs, and sometimes even very small news that somehow becomes important to everyone. Once the loudspeaker speaks, the whole barangay listens. That is why this episode has such strong comedy potential, because if a loudspeaker announces the wrong message, it is not just one person who hears it. Everybody hears it. The sari-sari store hears it. The people at the waiting shed hear it. The tricycle drivers hear it. The people cooking in their kitchens hear it. The people resting inside their homes hear it. Even the people who do not want to listen will still hear it because the loudspeaker is loud enough to reach everyone. So when the wrong announcement is made, the whole barangay becomes confused at the same time. That is the heart of this episode. One wrong message becomes a public misunderstanding. Maybe the announcement says there is a barangay meeting, but the meeting is actually tomorrow. Maybe it announces the wrong name of someone. Maybe it says there is a lost item, but describes the wrong object. Maybe it announces a fiesta activity at the wrong time, or maybe it accidentally shares private information that was not meant for the public. Whatever the wrong message is, the comedy begins because people believe the loudspeaker. In a barangay, if the announcement comes from the loudspeaker, people assume it is official. They may not ask questions first. They may immediately react. That is what makes the situation funny and chaotic. Imagine the first scene. It is a normal morning in the barangay. People are opening their sari-sari stores, tricycle drivers are waiting for passengers, neighbors are sweeping their front yards, and someone is cooking breakfast. Suddenly, the loudspeaker makes that familiar sound. Everyone pauses, they look up, they know an announcement is coming. Then the voice speaks. But the message is wrong. At first, people are confused. One person asks, "Did I hear that right?" Another person says, "Maybe it is true." Another person immediately runs to tell someone else. And just like that, the whole barangay starts moving because of one wrong announcement. This is classic La T. The comedy does not need to start with a big fight. It starts with one small mistake, but because people react quickly, the mistake becomes bigger. A simple announcement turns into a small error becomes a community issue. A loudspeaker becomes the reason everyone is confused. One of the funniest characters in this episode could be the person assigned to make the announcement. Maybe they are sleepy. Maybe they are reading the wrong paper. Maybe they mixed up two announcements. Maybe they are using an old note from yesterday. Or maybe someone gave them unclear instructions. They speak confidently into the microphone, not knowing they are about to create barangay chaos. That character can be very funny because they may not realize the damage right away. They finish the announcement, turn off the microphone, and feel proud that they did their job. Meanwhile, outside, the barangay is already reacting. People are gathering, arguing, and asking questions. Then someone finally tells the announcer, "You announced the wrong news." That moment would be hilarious.
Another funny character could be the barangay captain. He may be shocked because people suddenly arrive at the barangay hall asking about something he never approved. He asks, "Who announced that?" Everyone points to the loudspeaker. Now he has to control the damage, but the more he tries to explain, the more people ask questions. This is very relatable because in many communities, announcements can easily be misunderstood. The speaker may say one thing, but people hear another. The microphone may be unclear. The sound may echo. Someone may miss half of the sentence. Then they fill in the missing part with imagination. That is where gossip begins. A very funny scene could happen at the sari-sari store. The loudspeaker announces the wrong news, and immediately the sari-sari store becomes the discussion center. One person says, "I heard this." Another says, "No, I heard that." Another adds, "Maybe it means something else." Before long, the story has 3 different versions. The announcement was already wrong, but now the gossip version is even more wrong. That is the perfect comedy engine for this episode. One wrong announcement creates many wrong interpretations. The tricycle terminal can also be a funny setting. Drivers may stop working because they think there is an urgent meeting. Passengers may be confused because tricycles are suddenly unavailable. One driver may say he needs to go to the barangay hall because the loudspeaker said so. Another driver says he heard a different message. Now even transportation is affected by the wrong announcement. They can also react. Vendors may change prices or stop selling because they think there is a barangay event. Customers may start asking questions. Someone may say, "The loudspeaker said there is a problem." Someone else may say, "No, it said there is a program." Another person says, "Maybe it said both." And that is how one announcement becomes a market comedy. The most interesting part is that everyone trusts the loudspeaker, but nobody knows who made the mistake. This gives the episode a small mystery. Who gave the wrong note? Who read the wrong line? Who forgot to update the announcement? Who pressed the microphone too early? The barangay may start investigating like it is a serious case, even though the problem is just a wrong message. That is what makes Lati so funny. It takes ordinary barangay life and turns it into a dramatic investigation. The loudspeaker becomes evidence. The announcement paper becomes evidence. The microphone becomes evidence. The person who heard the message becomes a witness, and the whole community acts like they are solving a major problem. But behind the comedy, this episode has a good lesson. It reminds us that communication matters. When information is public, people must be careful. A wrong message can confuse people. It can waste time. It can embarrass someone. It can create panic, anger, or gossip. That is why every announcement should be checked before it is shared. This lesson is very simple but important. Before speaking loudly, make sure the message is correct. Before repeating news, make sure you understood it properly. And before reacting, ask for clarification. The loudspeaker in this episode can represent public information. Once a message is released, it is hard to take it back. Even if someone corrects it later, some people may still remember the wrong version. That is very true in real life. Sometimes the first wrong message spreads faster than the correction. People remember the drama more than the truth. This is also a lesson about gossip. After the wrong announcement, people may begin adding their own details. One person says, "The barangay captain said this." Another says, "I heard someone is in trouble." Another says, "Maybe it is about our neighbor." Suddenly, the wrong announcement becomes a personal issue. People start connecting it to others, even when there is no real proof. That is why the episode can be very funny, but also meaningful. It shows how quickly a community can misunderstand information when people do not listen carefully. The loudspeaker may be the source of the mistake, but the people who repeat and exaggerate the message also make the problem bigger. A strong emotional moment could happen when someone is embarrassed because their name was announced by mistake. Maybe the loudspeaker mentioned the wrong person as the winner of something, or the wrong person as the owner of a lost item, or the wrong person involved in a complaint. That person may feel confused or ashamed. Later, the barangay realizes it was a mistake and they need to apologize. This gives the episode heart. It is not just noise and laughter. It also shows that public mistakes can affect real people. Even comedy needs responsibility. But because this is Lati, the story should still end warmly. The characters can laugh at the confusion after the truth comes out. The announcer can apologize. The barangay captain can remind everyone to verify information. The people can admit they reacted too quickly. And maybe the loudspeaker makes one final announcement to correct everything. That final correction can be funny too. The announcer tries to speak carefully, but everyone listens nervously. People stop what they are doing. They wait. The announcer slowly explains the truth. Then, just when everything seems fixed, the microphone gives feedback or the loudspeaker cuts off at the wrong moment. Everyone panics again. That would be a great final joke.
Another funny ending could be that the loudspeaker announces, "Do not believe the previous announcement," but because of the echo, people only hear "believe the previous announcement." Then the confusion starts again. That kind of twist would fit the style perfectly. The episode can also show the personality of different barangay residents. Some people believe everything immediately. Some people question everything. Some people pretend they knew the truth all along. Some people arrive late and ask what happened after the issue is already solved. These small character reactions make the comedy feel alive. The sari-sari store owner might be the unofficial news reporter. The tricycle driver might be the one who spreads the announcement to nearby streets. The elderly neighbor might say, "I knew something was wrong with that announcement." The barangay captain might try to remain serious but slowly lose patience. The announcer might keep blaming the paper, the microphone, or the wind. All these characters create a natural barangay comedy atmosphere. What I like about this episode idea is that it feels fresh but still very familiar. We have seen topics about microphones, plastic chairs, misunderstood words in barangay meetings, but the loudspeaker is different because it affects everyone at once. It is not a private misunderstanding. It is public confusion. That makes the story bigger and louder, but still simple and relatable. The title is also strong for viewers because it creates immediate curiosity. What wrong news did the loudspeaker announce? Who believed it? Who got embarrassed? How did the barangay react? The audience will want to know the details. For YouTube, this kind of episode also has strong visual potential. You can show the loudspeaker on a pole, villagers looking up, people running to the barangay hall, neighbors whispering, tricycle drivers stopping, market vendors reacting, and the announcer holding the wrong paper. It gives a lot of possible scenes for funny B-roll or thumbnail visuals. The loudspeaker itself can become the symbol of the episode. It can be shown as powerful, loud, and dangerous in a funny way. One small microphone, one wrong paper, one loudspeaker, and the whole barangay is confused. That is a very clean comedy concept. The lesson at the end should be clear. Do not spread information without checking. In a community, words can move faster than people. When information is wrong, it can create unnecessary trouble. But when people communicate clearly, apologize honestly, and laugh together, even a mistake can become a lesson. This episode also shows how barangay life is full of connection. Everyone hears the same announcement because everyone is part of the same community. That is what makes the comedy work. The loudspeaker connects people, but this time, it connects them through confusion. Still, that confusion can become bonding. After everything is corrected, the people may laugh together and remember the day the loudspeaker fooled the whole barangay. It becomes a story they will retell, and that is very true to life. Many communities remember funny mistakes more than serious events. As a reaction, I think T Loudspeaker Maddie is a strong episode because it has comedy, culture, and a practical lesson. It feels very Ilocano barangay. It uses an everyday object that everyone understands, and it creates a situation that can involve many characters without feeling forced. The best part is that the conflict can grow naturally. First, the wrong announcement is made, then people misunderstand, then gossip spreads, then the barangay hall gets crowded, then the truth is discovered, then everyone has to deal with the embarrassment. That structure is simple, funny, and effective. Overall, this episode proves again that LaT does not need a huge event to entertain people. A loudspeaker, a wrong message, and a barangay full of curious listeners are enough to create a full comedy drama. The story is funny because it feels like something that could really happen, and when comedy feels real, people connect with it more. If you enjoyed this reaction, don't forget to like, comment, and subscribe for more Ilocano comedy drama reactions, more barangay stories, and more life lessons from LaT. LaT, sometimes one wrong announcement is enough to confuse the whole barangay, but when people learn to listen carefully, verify first, and laugh together, even the loudest mistake can become a lesson.